imivugo n'indirimbo zimusingiza kugira ngo ugere ku mwisho wazo byazagusaba kuzategereza igihe intare izatangira kuba umuhigo w'imbeba. Ibyo ni ibidashoboka kuko buri munsi havuka igihangano kimuvuga ubukaka n'ubushongore, ubugwaneza n'ubudahangarwa bye. Byagera mu gihe cy'amatora byo bikaba ibindi bindi. Paul Kagame ni nawe usanzwe uri kuri uyu mwanya w'umukuru w'igihugu, aho amaze kuyobora manda 3. Ishyaka riri ku butegetsi rya RPF Inkotanyi ahagarariye ryamutoye ku majwi 99% ngo azarihagarare mu matora. Paul Kagame w'ishyaka rya RPF Inkotanyi yabonye izuba tariki ya 23 Ukwakira mu 1957. Avukira ku musozi wa Nyarutovu muri Tambwe, aho ari Gitarama, ubu ni muri Ruhango. Amashuri abanza yigiye muri Rwengoro Primary School muri Uganda, ayisumbuye ayigira muri Ntare School na Old Kampala Senior Secondary School. Mu myaka yo mu 1900